Tufnde windiyankoɓe. Tufnde windiyankoɓe Ko yewtere nde Gollal Media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa. Gollal Media. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, min calmini on, min juurima on, min bismima on ɗo e yewtere men taw ko yewtere nde noddirten Tufnde windiyankoɓe. En jetti Allah towɗo o nde rokki en fartaŋe artude ɗo taw ko jokkude yewtere meɗen. En juuli e nulaɗo makko mo jaam e kisal goni e mum, on woni mo tagareɗen sababude mum. En jetti kadi jinnaɓe men. Sikki ala en garti e yewtere men taw ko yewtere nde noddirten Tufnde windiyankoɓe ɗo e nder haalirde men Gollal Media. taw ɗo wonta on yewtere nde ko musidɗo mon Salif Tall. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe, sikki ala en garti taw ko jokkude windande men e nder deftere nde noddirten Inɗe Aadi, Subboo e Gunndoo. ma en jokkiri hande windande men e nder nden deftere nde musidɗo men ceerno men Dorogi Bobolonde windi, taw natirten hen hande ko tongode ɗiɗi. Tongode ɗiɗi gagga pullo haalpular ko ɓuri tengtude e ko joopa e nde ɗo deftere ɓuri toɗɗade ko leñol ngol ciftinen ɗon cifiɗen ɗo dow ngol woni leñol fulɓe. labtinde kadi ko wiya leñol ngol ɗemgal mum woni pular, rendini ko ɓen jiituɓe ngal ɗemgal gotal, pinal gotal sibo ina yaaji ɗo innete fulɓe, tawa biɗo noon o fanditi hen tan ko hinde aynaɓe nde. ala hinde wiyetende fulɓe, woodi ko leñol fulɓe ngol ɗemgal mum woni pular ma fulfulde ma inde wonde no ngal wawi noddirede fof. ina gasa noon taw wone fulɓe joganiɓe ngol kangol e ɗemgal maggol inde goɗɗe. ɗum ne ñallat tan kadi wala wadde, kono en diwtata ɗen inde ete ala hen ko jogorɗen wiide sellani. kono tawte ko e nder Fuuta Tooro gonɗen, kalɗo ko yowiti e leñol fulɓe, so haalani hen wiyeteɓe haalpular en woofi. ina heewi wiyoɓe gonɗinani helmere nde, walla nde sellani, walla ni nde hanani wodde, woodi tan ko fulɓe. ɗum ko jiyanɗe mabɓe ɗe kormiɗen. heddon noon e nder gurdam ina woodi geɗe tati bawɗe fawade e godal hunde wonde nde no nde wodiri. ina henandima no nde wayni, henanakima so yidde maɗa wonanno wodanno ko wayli hen, ko a jambur hen ala hen ko waɗanma haydara. nden noon halno haalpularagal nanguira e nder Fuuta Tooro, beele ina henani leñol ngol so tawi ko ala walla eyi. haliɓen e maggol eɗen mbaɗi konde lowre nde anduɓe men ɗowoɓe ɓamtare leñol ngol jogiɓe humpito poti yewtidde e mbayka gonɗuka, taw moni hen kala ko jonƴo hoore mum e ko mahino e hoore mum, taw yiyata tan ko gotagu e ƴellitare maggol e konagol leñol ngol e ɗemgal maggol e dendagal fiyakoji maggol. wona yewtere nundude tawo ala hay suggere e moftere wotere. Gollal Media. tongode ɗiɗi goo holi ko woodi ko ɗum namnal. en etota ko wiide eɗen pira ɗo ko woni haalpular, walla holino helmere nde ardi. natanten tan koko haalete hen ko, heddo noon no jaɓɓoriɗen ɗum kam e duko yowitigo hen. tawde koye nder Fuuta Tooro gonɗen, leydi Mauritani e Sénégal hande, ha ko natoye cetta e hirnangue Mali. en mbiyata en ganda ko woni haalpular. holi hutortoɓe helmere nde e holi koɓe panditi e mayre. ina hen ko gowka ɗemgal tan taw panditi e wiide noon
nde ko rendinde kala wiyoɓe mbimi ɓe ɗemgal neniwal mumen woni pular. Gandirten ɗum ko nande en hewɓe e heɓiniɓe ngal heɓindiɓe pinal maggal, anduɓe caɗele e tongi maggal, daraniɓe ƴellitare leñol ngol, kono haɗani ina kutoro tigi helmere haalpular nde ɓe joforo ɗum leñol ngol. Ɗum firti ko kamɓe ɓe kam ɓe panditaki hen peccoru ma ko worɗi ete ɓe jiyani ŋakkande mum so ina godi kay. Ko gonga ni gando ina juuma tawde ko neɗɗo, kono gila nanɗen tuwnorde kerɗe leñol ngol ina kutoro helmere haalpular nde. Ɓe diwtani nde ɓe mbiyani ande boni, enen ne mbaɗɗen kulol e cuusol ngam haalde hen hakke ko pamɗen hen. Haɗani tan e mabɓe ina hen joportoɓe non leñol ngol, tawa wona ni kadi e hakkilantagal paltoru. Ina hen ɗo mumen ɗo fulɓe ko hinde wona leñol. Ɓe mbirata non ko serndude fulɓe aynaɓe e ɓe gona aynaɓe ɓe. Ɗo mabɓe ɗo ko fulɓe aynaɓe ɓe tan goni fulɓe, heddiɓe ɓe e leñol ngol fof ko haalpulareɓe. E jogiɓe ngoɗon miijo non ina e aynaɓe ɓe ina e wiyeteɓe haalpulareɓe ɓe. Won e haalpulareɓe ɓe mbiyata koye mumen fulɓe, ko ɓeya goni fulɓe, kañumen ko haalpulareɓe. Ina hen tajre tataɓire ko sikkoɓe e jaati ko kañumen tan jogii gonga poɗɗo laatade o. ɓen goni wiyoɓe wowlango haalpular koko ñawi pof wawa wonde inde leñol ngol foti tan ko wiyede fulɓe. Dalilu mabɓe ko wiide wonde ko ɗum konngol ngol gollal yamirore haal e timmode pular, ko ɓe wawnaɓe yoɓe kal pular, ndeke noon foti ko hersirede fotani innitorede e wiide mabɓe. Ina e wiyoɓe koye mum haalpulareɓe ɓe ko wonde ɓe jiitotako e wiyede ɓe fulɓe nde, sababu o ko so tawi wiyama fulɓe nawtama e ko fotano wonde hinde gaynaka, ɓenne calo fotude ɗum tawde gona ɗum, mbiya min gona ɗum komin ɗum gayi. Tongode ɗiɗi titode jomtugol gaggaka. ɓawo nde kollidɗen jiyande cerɗe ɗe, eɗen mbawi hollidde ɗo ko cikkuɗen ko foti wonde jomtugol ma hiño jiyande ɓurɗe teskinde ɗe. Ko adi kala ina laaɓi yiya tan wiyeteɓe haalpular en walla haalpulareɓe koye Fuuta Tooro tan. Nder Sénégal e Mauritanie e cetta kunal e hirnange leydi Mali, walla e yaltuɓe e ɗe leyɗele ceri e adunaru ndu. Ko heddi fof e windere nde fulɓe mbiyete tan ko fulɓe pullo e teelal, so tawi ko leñol ngol jofa. Wonde noon so ene hertorade nokkure foti taw yurnitede ko holi kode hertori kayre tan. Won e dalillaji mum jowiti ko e dartol woni ko sikka ko pelbodiri jiilogol lepol laamu jibini ɗum. Sibo eɗen gandi to sino feewi hakkunde satigagal e alma magal ha wona seeɗa. Sileymani Bal e wondiɓe mum mbiyatno gaddi ko diine, satigueɓe ko fulɓe jeeñeyankoɓe, askitintoɓe yaalalɓe suudu e nder fulɓe aynaɓe. Ndeyi ha alma magal honi hertori hinde torodagal mbare marorde ko heddi ko, jayniri ɗum haalpulareɓe nde yana yitori kañumne hinde noddirtonde fulɓe. Ko tawila tan kono eɗen jakori inde haalpular nde e godal mum fof hecci on yonta heddo noon nde ɓura tan tabidde e on saaha. Ko hono noon wirete ko adi ɗum nde kolitengalla sompilamu satigagal wiyete wawni tekrurnaɓe ɓe o tawnoɗon ɓe. Ina gasa taw wonɓe wawni haalde pular sabu laamu ngu heewino doole ete jaalima hedde duuɓi 194, kono hedde itande 1512 nde o hooni nde rabbidiri godal haalpular e nder tekrur
Subboo yogay kinde goɗɗe taw ngoti e nder ko famdi fof kam gila e yonta tekrur nde wonno leydi ndine andiraɗe. So en teskima noon hayso jaruɗen koto banggue ɗemgal to tan inde hen fof ine jogui kelmedi jadori e ko gollata ko. Ete taw ko pular labɗo cer hayso tawino jiggodiral ɗemɗe wodat tan hay goto wawa wiide ɗeɗo kelme kam gona pular. Tande, laɓi, fulla, bisgal, biferɗi, meccirgal, tantanal, heeɗo, tangaranga, teltelal, bosgal, dengere, jaasi, silama, jalo, cambere, gittirɗe, mbawngu e ko nandi hen. ɗum ko kutorɗe cetta jottodirɗe tan e mbayla en kalani kinde keddiɗe ɗe. Ko hollidde tan hinde kala ina mofti kelmendi pular ndi gasdata ɗo. Wadde ɗemgal pular ina foti haalede tigi e nder kinde ɗe gona nde aynaɓe nde. Ko adi garangal koliteŋel sabu woddede ko adi nden to pucci dogata. Kadi mataw kam en mbawa wiide ko koli innani wayluɓe kaɓirɗe mumen ɗe e ko yadata hen ko fof. Ina e ko addani en fuybade e nduɗo wendu sattudu feerade ko wonde en dañje hen jariboji ɗi kanani wonɗo jewtannoɗen ko yowiti e inde gatanteje fulɓe kono nde jettiɗen e inde parnorɗe limtuɗen ko wayno satigi, almami, alpha, farba, bummoy, jagaraf, ten e ko nandi hen. Woodi jogiɗo hen miijo ngo en tijjanoki. Goto e wiyeteɓe ko e mawɓe men o wi en ko limtuɗa ɗo ko fof ko satige arɗo tan goni hen parnorɗe fulɓe. Ko heddi ko noon ɓen jeyaka hen. Nde yiyande hayso ko nde heerinde mawɗo one iɗen gandi ina heewi yiroɓe noon. Kono ko ñande hen pelliɗɗen jogade fimde fuybade e nduɗo wendu mettundu. Kono ko jaabiɗen mawɗo o ñalde nden juutani Subboo ko kanko ni adi yande e jumpande makko. Kadi ko ɗon tan natirɗen mbiɗen ko so tawi kono o wirini hay satigi e asli mum wona pular ko nde jiggande. Halko haadi mo jaggirde noon inɗe keddiɗe ɗe ko wonde jomen ɗi leppi gona fulɓe. O ronki ko o jaabi nde wonnon jonde nde ina wanno notortoɓe kinde leƴƴi goɗɗi. Ete fonno hollirede ɗon ñande nden ko alɗende pinal e ɗemgal pular wona kay taƴe e joñe e nder leñol ngol. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe sikki ala ko ɗo kannuɗen taro meɗen taw koye hello capanɗe 4 e nder deftere men inɗe aadi Subboo e Gunndoo taw ko hande woni taro men nayoɓo e nder ndeɗo deftere. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golal Média min dokkat on aadi ha alhamisa paaɗo ma en gartu kadi gam jokkude taw ko taro meɗen e nder ndeɗo deftere. Hettiyankoɓe yewtere meɗen tufde windiyankoɓe e nder haalirde men Golal Média min dokki on aadi ha alhamisa paaɗo so hawri e welede Allah. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe kirene jaam. Golal Média. Nde windiyankoɓe tufde windiyankoɓe ko yewtere nde Golal Média waɗanta on yontere kala e oɗo saaha.